Bwa nyuma yo kushenya obujaro bajurwe mahanda no kubinga batembeyi ehuru hatenejo mba boda boda batine bihandiko biri kubagambaho naba batine stage. Twaganiro na chairman wa boda boda bwo rembo rwambaro kunda Sadias kandi yatsobora ntebe kanisa. Kina takumanyikiriyo mu ihanga obwiro kongane nyesiga ubwire system kuyatandikire keberagiro kubyabene bugamba itonga boda boda twabasa kushitama n'abakama bitu twaganira umungeri twakubasa kutereza mu murumo gwitu kuranga buri umuntu yatsigara hari on position ye kandi twabasa kuyamu abamwaga mwaga. Orembo rwambara ruri mu stage za boda boda rushanje 50 kandi bishatarye ziri hagati y'orembo. Boda boda ashemeye kuba aryo mutawuni yambarara rwagati ashemeye kuba nabayine stage erwero gazetted by council and topic executive ya boda boda tukumangwe di stage eruko ashemerire kuba ayine approval icyapa cya stage kumwiciriza ngo umwanya ugwara munakorera ukanso ne gumanya beragiro dina yubasa kutiyambana bakatujya driving permit ya boda boda ingana ne ya moto when yonda ya boda boda ni basa kuchiriza kura driving permit ya moto icyerekezo kibasa kwija kutuyambe cyo kugira ngo umuntu boda boda cyo umuntu arabe navuga boda boda abayine kadi ubundi nibagezaho kugira ngo aba bantu bawaswasi abatine state muri mbara ubundi bakabasa kucendera kwererukayo mbabasaba meeting izo kugira ngo membo yote handikise otine kadi ubwo mustage nari gire ngo twatakumbara ko umuntu witu because nibiza kumukwatira nkoko mbambuza no payi hata radio west what shows that no patinga radio west tine cyayine batera cyamana bambuze ubwo no mazi cyamana tapana nyoti kumanye tayine kadi tayine cykumugamba nobwe ibyo na biliyoni bikorwa Dr Benjamin Msito Muhango mbyentunguka ku rugamba rwa University of Science and Technology nagera ngo ibintu byija kongera kuteganisa umuntu wa burijo kandi nemishore ibabire nibashoroza neja kucendera. Boda boda zinabantu bakora mu muhanda nabanyomashita agaruka izihanga aba boda boda kuba kwija nibashashura stage ni business ushuro bakushashura abo kubera umutawuni barukora konka bamwe babwine bakubishashura kongeje icyamane cyo kwenda kureba n'amashita usage mbakosa amashita ga fuel petrol kandi aba boda boda bagura boda boda zikandi bashashura umusho numuza kureba umbwiro bw'ubutandaka nacyo niza kucita ngwitije shotorana so chamanyisa ngo nutuza kugenda to registering abanda bine stage zabo buri umuntu afunishwe umugamba de nabanda badine bikubagambaho tukabasa kubeyiha mututa no kushanga ngo umuntu ayine ID no umuntu akurecognize ngo umuntu ayine stage. Dr Msita najangwe jiniyo ntandikiro yorhara abwo kube bindi nyamungi biliyoni byijana bwe cy'abantu bine kwetebe kanisa wakoryo byo gukora byona yotagira ngo cyabari giconga nicenda kuje kizamusho obe waza kuzo mu kizimbi gera kuko wacundoza mukama we kizimbe cyakacumbe cyarabarani hatari kubyo twatandika kubuza ko benoza guritaka ubanza ubuza eritaka mukamariya kubuza no wenyine mukama waryo ukora background check utakaguzire utakwata capital ya miliyoni magana ashatu ukenda ngo ugende ugure ibintu byo Japan ningasha uri kubishobora hona ubireto bituma umwanya gwanda ikizimbe kibakoza kushenya nchakari. Amakuru agasha kwa Christopher Himsiwe.